Cái bao mẹ tu ni 2020 Sabbath School Panel first quarter na simun khanai pan thei ke tam na ke pam ka sama ma zaingen I lekha bu zil liu hi tu chung quarter a hi Daniel lekha bu ngi ding ai isi Daniel lekha bu hi lekha bu poi mo ta ai in iza kai pat ma sang ben Daniel lekha bu hi a introduction a lekha bu poi mo dan tom chaka ga se no no ma bai Daniel lekha bu I diu hi Old Testament adinga apocalyptic lekha bu ja ge ha ai in isi lekha bu hi phat chei kuna Jesu Christa hungding nga hodinga lekha bu poi mo ai ka sei no no me hi chi lekha bu hi bat dinga hi le leisi khang tu sim phat chi sa ani su so le ong su ding thil tam ta I thim gao thil mo ko ni lekha bu na sei do in chong le Jesu Christa hung kun chana ita bang thil su a ta san za de ita bang dim na thu diu ham diwa dang sei su ke in chong la poi mo din set pen chu Old Testament lekha bu adinga Messianic prophecy, the most accurate prophecy ki muna mun so Daniel lekha bu na Jesu Christa ong pin ding dan cross ong thi ding dan khatam na to chai ge ding dan chole second coming chan ge ding dan hi si Daniel lekha bu na phone doi ya choi tai ngai to ding a lehin phat nu nga pa san cha te ong na lai ho Jesu Christa hong ding nga sing ho ding a hi chi lekha bu ba hi don lo a poi thei lo apoi mo hin reading very practical lekha bu chu hi Revelation lekha bu hi chi lekha bu hi chi thagau tu sei do sima za a chu le sunga tu ki sun no chan si ni na son no mi ati ba hi Daniel lekha bu jong hi chi to chun ki tu cha ai ya so Daniel lekha bu pom lo le het thim lo na ki ti hi azong ting le ha mong na len ta I tu ningo sadan het na tam ta hi inan zo lo di hi ti ba hi na si ta hi chi lekha bu ko na ki mu the ya so ta san sa te hi chi lekha bu hi ta san su ha na ding le pathini a hi na bang ta mu do thing dinga lekha bu poi mo ta I sil jin dewa pa kai mi na ki tik na na hi chi ta bi chon simun khan ani chi ti ben tu ni simun khat na hi from reading to understanding atin sima ko na het thim na ti chung sa hi tu ni simun khat na chu e ani lu pe na ti ben ilung chin sang ga simi ti ben sol sa te bung get chang som thum na hi kain sim do ding ai ilung chin chang diwa bung get chang som thum na in sim ka te so in Philip a hinga a haizan a hile Isaiah thim gao le kha chu asimazan chu in na sim chu le het na em ati nei na ati sim chu het lu ka ta san su ge nu ki su pa in Isaiah prophecy kiti Isaiah thim gao le ka so ni sim la ya Philip hung thei zala na lekha sim chun he nam tia adon but na thu sim chu hi chi na hi chi tu nya hi chi ta nga chu e wan jam ithil simo le iza do hi het chi nam ti pa hi ki do chi ti ka dei ma ma jingin Daniel lekha bu le Revelation lekha bu ki ti o hi mo het me me the hi boy hi sim pa hi het thi ma ai jin na het thim lo ba hi le hi chi bui na lien ta hi ding in om nom je he Daniel lekha bu sim ding ti ngai le het ding poi mo chinga chui phem ti dinga ama sa pe na hi Daniel lekha bu hi Krista hi alai lung pe na pang jing ti het mai ani na het diu chu Daniel lekha bu hi lekha ki si dan literary ti daw de the beauty of literary na ki go to cha aban ta le ipiha atum thupi pen hole ako do num thupi pen hoi het thading pen a hi chi Daniel lekha bu in literature hi arrangement a bol chong het jing ngai athum na chu ipem dikit ngai le Daniel lekha bu hoi sim tinga le classical prophecy le apocalyptic prophecy het thim ngai hi chi het thim te di ali na chu ipem dikit ngai le Daniel lekha bu sim tinga le prophecy thim ngau thil mun aphat hom sung na time prophecy ta daw de a time prophecy hoya para ke panna ichan sunga hu pham ti ba hi phatake cha mel sing sing na yin aban ta le prophecy in simting ali in simuna het dinga lompen ta chu year day principle iti ni khat kum khat hil na pa hi phatake cha het sing na na anga na chun Daniel lekha bu hi thim gao thu sei do bo se ho a hil chin na le a sei do num na hi poi kasi nung penso prophetic information mo siya pi point ay na Daniel lekha bu ho personal life ading azong na very relevant kita de na
eo personal life in khu ati nga jong hi poimo ta hi ti pa hi asimun lo sin ako nung je chi chu Daniel lekha bui lu ti is a point nga het hi long ben chu kain sei do hi Sunday lesson ai chi ni Krista alai lu ben a hi na hi Daniel lekha bui ni le hi na Krista alai lu ben a hi na chi pa hi het ni poimo ma ma jing ka sei bonga pathin thu pum pi hi Krista chan chin do se ki phon do na hi bonga chu hilaya sei bongai zon bung nga chang som thum le ko zon bung nga chang som thum le ko na sei bonga hi ka belew non pathin le kha bu thu no ho tu sei ve asunga chu tun son hina na nei ba na ngai tu se on a hin hi chi ho chu ke ma thu do he tu sai ve ade na pathin thu Krista thu do le he tu sa na hi che bonga chu Daniel le kha bu hi Krista bo se alaya jeng hi ti pai ki mu thein bung khat na pen Daniel bung khat na pen atum pen jing phem ti tinga la hin Daniel thil tu Daniel in a thil tu pen hi Krista hi kwa thil tu ho akiba na a sei no no na te kan bonga Krista chun chon sit van lo pi nai ta lai ji chon sit mu thum to mu thim thani ne to ki do ding au ni hi chi bonga chu Daniel in zong betul na sunga chon sit na za chum chum het na za chum aki do pi da chu Krista hi ku to aki tu na ba chu ki mu do the ale bung ni na pen jeng bi sei kinam ti ting ala hen bung ni na pen hen sung minam lien pa hin sat ke sung thu sim ki heaven na hi chon ba sa chi pem ti ting ala phat ki chai ting le Krista leng gamin le sip leng gam lo si ai su ba ya Krista leng ma ki tum do na sa ala sa ki le so ako no pen jo Krista ki na aba na thum na ji bet ki nai le bung thum na ko bi sei kinam ti ting ai le Krista hi ahacha ta sanum pa ke to akiran khom jing da abat sa ki thu kim gan thina mun hian lam hoi lai mun jang na ahacha ta sanum pa chang to akiran khom jina ba sa ki bung li na pe ni bi ba sa ki ram ti tinga la hin pathinin Nebuchadnezzar aba pha chong khara dinga alenga ma ko na la do vanele sit chunga bai hom pa pathi jo he to ta sa alenga ala pi dan tho ki mu ki na Izakaya ban pathinin pathin cha pa hin thane na le ba hom na ama changi anai ye ti ba hi bung thum na be a phun do no me bung li na aba la bung na ni pi sai kiram ti tinga la hin Belshazzar le Babylon lengam a hu da na ki mun na hi chini pi ban sam ti ki da la hin phar ki chaini khu ting le Babylon bat sa na chonsit lengam hi chilei si ni to Satan hi su pa ya on ding na abat sa ke na hi ja ju Krista ga jon a chan na abat sa ke ni ele bongkop na pen hi pi bat sa ke nam Daniel hi di lo ta Daniel hi thin mo chan sa na he tu sa di ba ma hi asom ni de Daniel le ho ang sunga tu tan ba ang sa na hi chi ta bong chana chu Daniel hi ku ta bong chana hi Krista long di lo ta thin mo na be hi la he tu sa di lo chon mi chon so de na athu na nong to chun na ahung ki ba dan chu bongkup na pen abat sa ki ni ai la bong se gi na pen pi se do ki ma mi ti tinga la hin Krista mi hem cha pa chun le sit mi mo zo si chunga thane na anaya ama khuna tun so lengam vai hom na le thane na ki pi do ki chu bong se na abat sa ki ni ama dal bong get na pi se ki dan ti ki tinga la hin bong get na hin van ho ko Krista thi pu chu ngi na abat sa ki ni na thu pi ma ma jing ai le chu in bong ko na pi ban san ti tinga la hin Krista hi ki hai na gam tha na vet sa na lima ama ki pi do dan cha vet sa hi mi him pathi le mi him ka cham na sim la ki tin na tha phu do dan pa chu Krista hi ki hai na gam tha a hi na pa chu bong ko na pen vet sa ki na hoi ta chalai mana ski mu hi aban ta le bung som apat bung som le ni sung hi phem dikit tingal hi phem sa chu Krista hi Michael na van sipei te lam kai pa vai hom thune pa chon sit muthim ki do pi pa athune pen pa thi na le git lo na ko na ami te hu do pa ha chung pen Michael van til pi pui chung ma pa hi na pa chu Krista abat sa ki ja hi chua ko na i phem mu do theu chu i pi ja the nil le kha pai Christ center hi singam i ti tinga len apoi mo na pen chi phem ti tinga len Krista lo wa in ko wa hi i ma cha a hi lo na ni abat sai
na Krista zalwa in khu hi kingap na le ki sun na ding bai hi dan ba ki chi ta hi si Daniel le khabu jing jong amu do ai le si sim ti la pan lang a ki chei ni ge hi jong le Krista hi imazo si chunga ba hum le thanei tu le imaz izakai to pa pa thi nei ti pa cha phon no nom pe yes tu ni ho hin jong in khu ba hin Krista a khat na le apalai pe na ko hi ni ikiti mu ne na pathini phathei bu pe lang ki a ko la monday le san chan chu sunday le san cham za khan sei do chi san chi tan te ka ke pai ale bam na cha ki nu ten tu in monday le san ani lu nu ten sunday le introduction to evangelist sonia wa ko ni ngai ta bi ngai ha bang ovin Daniel bung khana pa na bung som le ni chan chu a bung khana pa na bung abung ako penu Jesus Christa hi nam che ne dak sa ta ben na tu ya tu monday ni lesson ani sim ding wa hi de Aramaic portion Aramaic a ki ho ki ji ka sung si hi ita banga ki gol ham ki gol na structure ni dak ding wa hi na Daniel le ka bu hi tadang ta khat chu Hebrew pawa ki ji namin Aramaic pawa ki ji namin na scholar tam ta ni speculation do ipa mai dan bo sei the bin hi chi mong ji ai ki ji ka ti wang sei the bo bin na ji chu Daniel ni ji ji la ya he amao hi Babylon gama chu apau ku chi pham ti le Aramaic pawa hi na main language kha hi ji chu hi chi Aramaic pawa hi abang scholar ho hi na ase na Aramaic pawa originally a ki ji ne la translate in bolwa chu abham so mun khat lai Hebrew pawa ong ki le lo chu he na ni tabang speculation no chen la ai wanga ti chu hi mong ye ki yong koi man sai te pun ai zong le Aramaic pawa ki ji lo na ji chi pham ki da kam paw hi na Daniel ho zong chun chapam cha khang dong cha chi hi ni chi le kha bu a ji lai ba mo zong Daniel jong agam paw chu Hebrew paw sa ma thim zo di mo hi ta na ya chu Hebrew paw mi zo se Hebrew mi ho zo se na sim the ngai Aramaic pawa ji he ti jong cho the scholar or theologian tam ta ho ta san cho hi na ale tun khai ni bet ni mu chui le chi a ki go dan hi chi Aramaic pawa ki ji ka sung Daniel bung ni apa na bung sa gi chan hi chi a hung ki go dan ni Kiazim akiti na Kiazim in na hin be hi chi epitetium de poetry or literature lo lang hi cho ai an mang ji na hi chi amon tiang wai le hi chi poetry na pi jong le thu ki ji oi a center point chi pi ham ti mak do the na ding na a thu gu pi ham hi chi la amu gi pi mak do the na ding hi chi Kiazim hi an mang ji na ya tu Daniel bunga le ka bo jang hi chi Kiazim he ni mang we e ga ba nai le Daniel bung ni na chi pi sunam dile Nebuchadnezzar mang thu ki sin na lengam ho chung chang da Nebuchadnezzar mang ki sin na ai le Daniel bung sagi na chi pi ki ji ki na bung ni bung sagi na atai na chai na kin ke bo de aki pat na cho bung ni aki chai na bung sagi la nga ki ka le ki na le Daniel in vision na lengam chung chang amuki ni na Salimin amuki ai le Daniel chapter 2 chai ta chapter thumna bung thumna chi ga bet kinal bung thumna chu Daniel le aloi ho me ruma ko na ki hu do na ki ki na ke ale achunga atola na ko in sim to kinal bung sagi be ta ben bung gup chi ga bet kinal Daniel hompi kul sunga ko na ki hu do aung ki na le na aung ki gol to chat kin ale bung li na chi ga bet kala achunga ko ni sim su na bung li na chi ga ba na le Nebuchadnezzar chunga thu ki tan nai na ahin la Nebuchadnezzar chu pathina chunga thu tanin gam pa ma sahimbang na kum sagi sunga go na aile anoi na kuna in sim to kinale anga na chi pi ki tam ki aile chapter 5 to center chapter 5 to pi ki nam ki le Belshazzar chunga na leng Belshazzar chunga thu tan nai ki chiwang hi le permanent ai ta na hey chui ga ba na le A B C BA na thongi bole na Kiazim hoi tang pen a center te ni jo laya to people jam la judgment hi na ai le ki ta le hi chwa judgment ki te a Kiazim ti pa chu a center point to a poetry hoji ti le a main idea la center focus chu a lai ta hi ki mu do ji na sim do ji na hi chi bonga chu hi judgment thu tan na ki mu do hi Daniel min jing zong hi I mean hi God is my judge na pathin chu kathutan pa hi na ti na hi Daniel ti chu thutan ti na ti chu min jing sa zong mu do hi na ki pa me na ai
evangelist Zamboy nei he chin chet ki dovin echa chu tua kia jima ponai ta mu thei bonga chu ipiham ti ai Daniel bungsunga i mu thei chu Daniel pathin he leng chung nung hap chung nung pathin hin ama hen anop le mi leng a chan san anop le liang ngong alamang e ti na pathin hap chung nung thanei pe na hi dan mu thei min na chu tiang le hichilaya chun Nebuchadnezzar monga lengam chu chung chang amu ta chu ai wang pathinen Nebuchadnezzar chung min amu chu hungai di poin Daniel jong amu sa kin na ni ve hi chi vision hi ke bang a hin na athil mu on hi achom chomin mu jong ne ai wanga iphama akos ave sa chi ke bang a hin na Bible in jong hi ta bang hi aneumen Genesis bung som ni le ka chang sin na che very easy ma chun Pharaoh leng ban mong anu ne chun kum sagi sum ki la ding chung chang mong ani mu chun ni le ani mu na ama sa chun bong thau ho in bong sagin bong thau sagin nen ai la thau chun po in ani na chun chang pui pha ta sagi mu chang pui apalo sagi ma chun ane ki den la ai la thau chun ki po na he chi chu ni ve jen ta mu sa ki cho ipijena tile chi pija ni ve pathin piam tile akichet chet nandinga na akichet the nandinga mi hon hoi ta het the nandinga apoi mo da ni na chu poi mo ta ma sanga hung lung khil na pa ti za rum ta iki gut the nanding khil poi mo khat lung ding hi ja pa thinen khat be sia khungai lo in na reputation a bo la hin authenticity ai na pa chu ting ta chu di mo hina mun khana thil khadi boli te le bank account ko na sumi thot ding ting zone mobile banking ho bela na ya chu confirmation na ding a chu bank account mi ve itu chu piam tila very strong confirmation authenticity am thena ya chu na itu a chu ai ki pa na ai di chu he na pa thenen jong I het mi confirmation abon nom hin na chu teng le ita san ta then na ding wa na tam ai mong chu teng la poi mong bat sa na hin na ikichet chet na ding wa bial ni ani mu sai Iji chu Daniela jong cho hin na Daniela pathinen leng Nebuchadnezzar mu sa chun an hi chi chu Daniel ali do ta chu ali do Daniel jong ali do na ma ki pi na he ta cho masanga til hung ding zo si Jesus Christ hung ding ki chan gya hi chi song leng gam chan gya cha Daniel jong ali do na jong ki pi aman jong he ta cho hi ba ma pathinen ama ta chu bi jo na amu sa ki khel hin na hi pi ji nam til Daniel nunga jong to Daniel jong daw ane no dinga confirm abol bi na hi ji ni pi ve sa mong mam tile tu chung hi chilai hi ji Daniel bung ya pa bung sagi sungai imu them chi pem tile Jesus Christa pathin hi ha chung nung pathin van le si na thani pen pathin hi ti abe sa na hi ji jinading chun Bible jang ka sim no men Daniel bung li jang som thum la nga na chung ga de le hi ji Nebuchadnezzar leng pang se na le se pum pia jeng him zo se jong I ma cha kisim lo a hi bo wi hi chi pathin hin ban lo pi na le la a jong alung de ke ya thil a bol ji hin le se a jeng ke la a jong alung de ke ya thil a bol ji hi je koi ma chan atu tang zo lo ding a hi aza a jong ipina bol ham ati thei lo ding a hi na hi ji chon pathin hi ha chung nung leile vana thane pen pathin a hi dam ei mu sa na hi monday ni lesson hi ji som cha da se no mo he amen ke pamin ungam boyen piasin chung sangan sei chu hoi mama jeng abul na introduction aga sei literary beauty ti Daniel lekhabon asu pai ain ta lang mama jeng na hiso kira na ka sei kit chu Daniel lekhabon apocalyptic prophecy hi aha sei classical prophecy sang na ya chu to apocalyptic prophecy like classical prophecy aki hi na neo jaga ma kare even use any lesson ai na ya chu Daniel lekhabu hin apocalyptic prophecy chung chang a sei hin Bible mundang danga thim raw ho in classical prophecy as yo to ke bang lo be chi ye chu hai tanga be even apocalyptic prophecy hi classical prophecy a thil ki sei ho to thim raw thil mo to aki hi na lien ta ta me hi so to ga be den a khat na hin visions and dreams chung chang ai mangmu le gaw mu chung chang ai apocalyptic le classical prophecy ki hima ma jing ai ipiti ki kham apocalyptic prophecy a hi visions and dream chung chang hi ting a hin pathin hin mang le gaw hi thupun ona man ji
ama bang classical prophecy hi pathinin akam chang ta thin ga ho hi ngai thu pi ji na hi cho ki hi na khat ni ai le composite symbolism ong ki tinga le hin classical prophecy le apocalyptic hi agi khan na lin dom kin classical prophecy hin lim da sa ma hi ane tam be po thim gao thil bo om tinga ni na ama ba apocalyptic prophecy ba hi mili ma za za a kiloi a haloi sahim li ma za za na hi na pathinin thim gao thu se hoi da sa na pi jong ji so ki hi na athum na divine sovereignty and unconditional agatin pathin thalai na le atu tang bai ki ti rei ba chan na pathin bai hop na chule atu tang bai ke ti chung cha hi ong hi tingal hen classical prophecy le apocalyptic prophecy ma khi na lin ta me classical prophecy hi agui lo hi pathin le Israel ne khona ki ngam ji Israel de ki ta ham ki ta lom ti dung jai classical prophecy hi gui lung ji amo ki ta ba le pathin ki ti ta le sa so gui lung te te ni a ki ta lo ba hi le pathin ki ti na sang chu fiel ki thai na chita ma chu me ama ba apocalyptic prophecy hi pathin a sei kha chu ei ho nu pra dam la hung te te di nai divine sovereignty and unconditional ki ti pe nai na hi chung cha nga hi apocalyptic prophecy gui lung te te di nai ei le tua hi chi chang si a category dung ja kan sei dung zui chun zona bung thum na hi ga ba le zona bung thum na chu chang thum na pra chang som sa chu sim mo di we na hi chi dung zui ya chu ne bi te pathin su mo nga sei chu ai ran chu pathin a su mong ta lo da cha chi ki mo na hi chi tu sim na ba ko na hi classical prophecy le apocalyptic prophecy le ti pai dang ni understand na chun hil chin na nyo cha chan nei han dam loi te ni chuan pathin a lung hang the jeng na pathin hin zona message chu ata sam lo ba hi ile ama ho chu condition me cha condition chu pian tela ama wan lunga hai kin na diwa chu message chi cha chu pathin probation le second chance api na chance api cha chu ama ho chu zona ida sei ta cha chu alu ahun hai an leng pau le ami him ke hol again cha ho jing zong en ngoro bin khauti pun kisilovin eta bang chon la na kilung kisi pumai ta bang chu pathin nga hi ta bang chon si ta pathin ngai dam ki the ta ngai dam thunga la pathin alunga dai ki ki ja chu classical na hi ma chu ha di chu condition na ja okay ngam la na bong nam chu ne chi bang chu hi na ma hon i ham tin ji chu sam pe hi le su ma ngam he na a sa ti wa chu su ma ngam lo classical hi ding mong de he patin ka su mong de he ati okay aki si wa la su mong lo ni aki si lo wa la su trong le classical hi dan chu vet sa na milim nong sei ni pon chai na milim za da mang di poi a su se pen chu thim ka pa ko ma direct a words bi thu bi na chu conditional la ai le chu he thim ta wen ai le chu to ke bang lo chun Daniel bong se gi cha na hu sim leo chun Daniel bong se gi na hu sahim ni chu sang sei ali na pa ho athum na pa ho bi sa ta lut nu cho na leopard hi chun lui za ne nia luli ne ni cho hi chilen pa hun ko en bet sa de nia Alexander the Great le alem kam li ki hom kharo an bet sa na hung hi cho a generally kam yong kyo asu ta le chun hi pen ko classical ala the hai le apocalyptic ala the ha chu chu nom la da le ahung hung ding a sai ya chu ki nom han lan ki dal le gui hung te ra sai hi to na chu history ahung pu pi la hung gui hung te ta ja chu apocalyptic ka sa ta ke pa ma je na episode na hi apocalyptic classical prophecy ho adan danai se hum a category hum chi e wo ngai da nai se ho na bible phot chi nei hebrew bung khat sang khat ai ga sim le ha ki chi ta se chu pathinin azat za na hi pau za chung ma na le san za chung za hi asu te ha chat yo ko mai thu ni pho lo je ti ga sim ga ti masanglai pathinin abung pungin good chumin thim ga ho kamin ipui pa te ma thu ni se ti na agu ta le sri ba na le chun good chum aban ta le good chumin abung pungin thim ga ho kama ipui pa te thu ni se te le chun tu na apocalyptic prophecy classical prophecy ti ho aza za ai khano vision syndrome chung chai khano hi ai hoi tu la theological issue me khano i pon pa pa thi nang choi he sai di pa na ki chin ma a jing e
hi si tung zu ya i het thim na ma hi bia choi poi mohammed ti nga la hin e ta hi abung bunga thilo hi thim ngau tu sei do le thil mu ai am ki khan ding al hin Bible hi pathin tu hi oi na le agil na ba ki het be the alo pi na ba na aban ta le cho cho na sa ai won ni sim ba alo pi te pathin tu hi chen ya hi khol ding le sim ding me ti bai mi hon het do the ani na ka sei ki nom chu hi cho hin Bible Genesis sa pa na Revelation chan ge hi pathin thu to ki tu chat chat na hi prophecy or interpret mo de dan ale do na nei thim na bai na chip na e pi ni nai het thim the na ai dia hung bunga hil chip na ki bo hoi isu agil na le amai na pen choi ya cho choi ngai tu tinga le Bible hin yichi classical apocalyptic prophecy het thim na wa ko na hi Hosea bung thum chang li chang a ho Amos bung ge chang som la khat ho Zechariah bung ko chang khat hoi sim tinga le hin tu lai Christian tam tai ta san di ro ni ho ki mo doi de kan moi chi Bible chang tu a ka sio chi sei tinga le hin khat le ting le hin Middle East ga mai Christianity end times events ki ho eschatological events ki ho hi Middle East country ga ma ho lung de ta se yu chu Israel sa di hoi pachina hi lun khom ki ding Israel ngam ko ai ta tun lo ki ding ti ho na asa sa ma hi chi Bible chang ho ko na hi le ai la apocalyptic la classical prophecy het thim tinga hi le conditional and unconditional agui dong the hi lo na pa so hi prophecy het thim thina ke ne na ya chu Middle East country eschatological events gui dong ding anga ho zo si chu i ti ni di zong le Bible thil to hong ki to thei lo de na ai chu hi chi Daniel le kho ba si ho zo si le Amos thim ga ho Isai thim ga Nehemiah thim ga ho Hosea thim ga ko ani sei pen hi azwa i sei pen no divine sovereignty and unconditional tung sa classical apocalyptic prophecy chite na ki khane na Israel sa de chu alung ne jing mal pathin nam na sim ling din alung le lo ai le pathinin a he lo bai le pathinin nam na ko na pai mong na na cha ko na sim the ya chu Israel chu nam than jing thei lo ding Israel chu pathinin tu ami hona sei mo a tha tum do na sai lo ding Israel tha be che woi be ti pa cha chi mo the na cho chu chong cha chite nya ko na he chin the lang pathin pa thei bu han Ele ban na chau ken within to in Wednesday ni lesson January that one ni kho a hi ta in tu nya topic ding chu hi le pathin phat hung sum pathin phat bi i de ham na chu hi in ichulai Daniel le khabui be ding a hi le Daniel le khabu het thiam thing ding Daniel la hi kau chu sei tam pa am hi na zo jang ni ve ta win apocalyptic prophecies le classical prophecies in sim bin la tia chu Daniel la hi phang pi ai apocalyptic na khonu nu nga thilung dung ding ho future prophecy nyan sin hi ya chu a hi chi het thiam thing na ding wa chi pi poi mo pen ham ti ai le historicist dia Daniel le khabu hi het thiam thing na ding chu historicist approach ti tiam khang chi dan tu sim ho pom ho vet dana vet ngai hin na ak tu ti lo wa hi le hi chi pi ti da ko as apon nom pen chi mu thei lo ding hin na ichi het thiam thing na ding a chun ama to ichi khang si dan tu sim pom ho to ke kala pom tam pa ni na cho chu koi kwam te few preteris or chun aki chai tai na aki sai tai ya pom ho hi din chi te le futurist or chun le ichi Daniel le ka bua Daniel ka chi se ho Daniel le Nebuchadnezzar hon hi tabang vision amu ho hi ma sanga hong thung ding a hin tu nung goi thung nai poi na ichi future a ding hi bo ve ti ati ke gan aban idealism ama ho ta san chi pi ham ti ke na hi le ichi hi ata goi thung a hi poi hi chi spiritual thil hi na gao thil hi gao wa thung goi thung a hi bo ve ti amo na ta san ki a hin la hi cho si chu cho yo sia chi vet ki na cho yo si ding a chi ki koi ki na le Daniel le khabwa pathin ga wa thil mu sa ho ma sama thilung dung ding hi ta bang thil poi mo tai mu sa ho chi he chim ki lo ding ta na akibang lo pen cho yo si ta ki bang lo pen chu historicism khang chi sa tu si ma ko na be ho hin ama ho vet dan chi pe mi ti a hi le
Daniel bung ni bung segi bung ge cha bung som la kha ichilaya gau thua ki sei ho zo se hi khamche dan tu sim hin asubuli ne na a hi chin ipiti da answer na don bu na hin bin asubuli ne ti hi khamche dan tu sim pom we na mo sa a hin la i cho khamche dan tu sim ma ko na jong i he the na ding achun the Bible mama ako na isim kit lawa hile azi cho hi chalaya Daniel bung git le bung kwa ke se hin ani huin bo en sen aku mina se kit pa na khamche da tu simang le aku ma hong bui lung kit hi ja cho ipiti ya the dingam ti ya the na dinga chun number bung som le li chang som thum le gup som thum le li cho so ne ha in sim dim le aga sim da de la na number bung som la li chang som thum le li chu Israel ti le nam hon ni som ni sunga gam chu na ga kursu ke zo hin ni khat chi hi kum khat wa ki sim dinga hi kum som li sunga nam hon na thi wala na ki pu wa ke mai dal lo dai lo ba a ki ko ya it is yam ti chu ka het do dinga hi ati ni khat chu kum khat ti a sim dinga ti he Bible ma ha tanen hi chin na chi chu Ezekiel bung li chang gup na jong ki mu ki na ya chu Echelaya Daniel bungi na ni jingkal ni ha jathu sang ni le jathum ki ti to Daniel bungu a hapta som sagi chung chang ki sei ho hi ani ai sim ding hi puin ani khat chu kum hanai na sima hi le history dung ju ya chun ahung gui lung cha hi chi agui lung mong hi chi adi mong hi ki choi la ki mu thei ki nam le Daniel le khabu ma ma na su ule ki ti cha ai ve sa ki no na ipiti ai ve cham te Daniel bungu na hapta som sagi ki sei chung chang agui lung ta na Icho art exercise leng art exercise two anipi kunjuna hongki pan cha ko natin sipala mesaya leng Jesu Krista leng thau nu chu cross am ki khai ni zo icha chun an subuli in cha chun hapta som se ki hongki chai na hapta som se ki chung chang he event na hi le o hi chi year day principle ni khat hi kum khat he ti hi chi Daniel le ka bu an subuli na confirm an po ne nam dat nan le na ye chun awai de zingen ichi chui pitiam hichi Daniel lekha bu athu ki se apocalyptic prophecy ki to hi yel de principle akona ibe na hile chi historicis khamche sa tu sim dungzu akona in be na hile ai adi so ke ti chu I het the na pa chu I changya het hem ti le aji chu hichi vision hi symbol hi na vision na am ki mu sa ting le symbol hi cho vet sa na hi ja chu number ram chu vet sa na hi na ni ko ki ti pa am chu vet sa na hi kum ki se na Bible ma man explain hin bor ki ta na chu ting le hichi kham thu sim ki se ho jang chom cha hi pu na sao ta phat sum ki se hi ji na explain bor ni phat sao ta am lu ri cho jong hi a hian chu ting le ajwa se bang wa 70 weeks or proof a hin bor ta na ki che chan ai le hi chila ya ko na I mu the chi pem ta hi le Daniel le ka bu a ko na hi chi Daniel le ka bu a pem vision le prophecy le apocalyptic prophecy ki se hoi abang hi kum ja kha dinga ki se yomi abang kum sang chunga dinga ki se yomi na kum tam ta kum ja kha chunga ding kum sang chunga dinga ki se yomi ai ya chu hi chi chun ep e ho a dinga hi lungning tai ding dan ite I vet so wam ti na je lo the ka mi aji chu pem te le Daniel bung ni na chu Nebuchadnezzar len among a amu chu na history si so khamchi dan tu si mo ta sam dung ju ya ti hin su na hi le alu chang phat jong chu Babylon kham jong ki chai tan om phat jong am ki chai tan na Medo Persia phat am chai Greece phat am ki chai Rome kham ki chai tun akem jung le nga le thi ki hau thei lo khang so lengam som ho chung chang jong cho ai pha ta na hi chilai khang na chu yum he ai la tun ava chi pe tu song tum chu ban lai na song tum ke hung le hung ki le ra se chi ma mol bang au khanga le se pum pi a hin lu a atha abi a lengam hung ki tum do pa hi chi ki sei pa chu ban lai na ai le chi jong chu hung gui lung ding adang si gui lung a chi jong chu ban lai chi chung gui lung ya chu hi chi Daniel hi chi time scale he pathian phat dung I vet ye ngai le gui lung ding aung gui lung ding hi aung na lai chen na ya chu lung ning ta I nga ding hi bu sa na hi chu chom cha na I ka chi the la kan sei do hi amen amen ke pa men ba ne chan hin cha ta bin tua hi
Thursday ni lesson January 2nd January ai hung tawin he chu pin da do diu hamit tile Daniel le khabu hi Daniel le khabu ku kisuno hi tu lai khang to ipi kisu be na umam na ipi relevant ipi kam akimat da ipi umam ti pa cho in zi do diu tin Daniel le khabu kum sami le zanga ma sangat ana kisun ta jong le tu lai 21st century iti deu tu pha khang chan ya jong him i ho hin ko a jong hen i application on jing lai na chu ting ta le i ho khanga hi akima na hi aum jing na lai hi cho chu thil thumin khan the no min ga be ni thil thum ma khan the wa chu be bam pathin chu mi him ho hi ko zo si chu ngai phan nei thu nei tu hi ti pai number 1 hi mu do no be Amen. Daniel dia phak lai jong chuni ga na hi le Daniel kyu se ta lovin Daniel kyu se he lovin I ga nu fa na jong le es thaleng no hi zo se na hi na ama ho zo si hi chi mi thum ho jong hi ga na hi le Daniel to him ama ho hi foreign gama ta te gam da nga hi ita banga so chang ki kai mang ahi ben ahi la amo hin hichulai mun jing a jong chun ahi ko hi beidong ta chu ting ta la mon kinam na jong nei ta lo so me me ki kai jing jong le pathin mi him chu ahi tun num tinga ahi man num tinga hi le na I ma chai lo so hi jong chu pathin ahi ko chu ahi tun do ji chu ting million ta so thei ki pa chu mo do aji chu tu ni ahi ko jong hi jong hi amo banga chu I ma ka hi poi ta ki gyal ki ko mai thai na hi jong le him khu hi pathina ki ngak ko wa pathina ki ta ta him khu man ko wa le dunia ama ho bongai pathini I ma cha hi lo zo chu lien tai hin tu thei I pisenam te le him khu zo si chu pathina a ku na thanei na nei hi him khu chu na ki pa chi sil ong ven ani na point a chen pathin hin history ai long kal khang thu sim hi aman khang thu sim hi aman aku na anu nu mai na ama na pui le hi ti ba je ana be ki ngai ten tu hin Daniel ke azong chui ga na le milim ho zo sei ta ben na e chi milim ho zo si zo cho alu awom ai no kala akong akeng pham na chan ge ho zo chu mung gui lung so ke ta so he cho chu pathi ne ana mu sa le si kham thu sim Babylon apa na aki chai ding chan ge ain sai tai I cho bong chu ga na hi pathi hin le si khang thu sim aku na hi apui le le da na he controls na man controllable la hi I chu bang chu tu a jong hi pathi hin le si hin khu thu sim hi nang la ke hin kwa jong hi pathi hi atol pa hi pathi hi silent ta bong thip be ta bong in gan thei ha sa te ring ke lang jing jong de na pathi hi le si ni aki chai na ding pha sa tho tho hi is a chu Christian te ring ai all more of the pa na Daniel le ka ba ko na tu lai thong to aki man na in ani na pa cha hin athum na pa chu ki ha me te la pathi ne ama ho Daniel le ka bu hi tu lai khanga vet sa ding le tu lai khanga zil do phei dinga pathinen ana si ma hi na ya chu Daniel le ka bu no ha le tu nai tu tam ta hian lo ni wa hi ipizena mi tile Daniel le aloi ho jong chu iga ba na aya hi le ama ho chu governor na ai dong le minister so chilai khanga jong chu leng in pia na tong ai vin ai la hi chi government na tong ai wa ga chu kita ta pathin ho the wa na pathin na ho hin ale amo jong chun bible la hi ba la hi mi tam ta hin government na to jong na pathin tu to ki tu lo politics of pathin tu to ki tu lo tam tai sai ji ben na ai la hi choi ko dai politics song hi amo na bol wa politician ai ale chi politician ho jong pathin ta san ta ki ta na to ja lo ba ko na mi tam ta in pathin pa cho ai na di ta mo hin jehovah pathin chu ko yam ti na mu do oi na Daniel ho ko na so e ja tu ni a jo ki ho ipi ham politician jo ni mo he poi Christian ho ya chu politician ho jo ni theu ti chi na ba ku na chu pathin chu I ti dop sang diu ham pathin chu ti mu sa wa ki ta ta ti hin ko na di wa ti pa cho poi mo hi
azi cho pathin mi min khu a kelin pathin mi min khu hi phatain a he tu zingin arun kham na zong pathin e he ki zing ve ti he pathin tu na cho thum chu izil do hin bible chang sim do hin on Daniel bung ko chang som ni la thum na he khan ve na bel hin Daniel hin ta na mangin ai ban ti ha don ding a hangin chang som ni la thum na chu bung ko chang som ni la thum na chun na hong tau kit ba na lama chun thu khat ahung po do zingin hi chu na sei pi nge tia na hi nga hung kai je i je na mi ti le nang hi ha ta pathin na ngai ru na hi a je chu a thu hi phate cham gel to in lang thil na mu zong chu he khanen ati he chu ni pi ham ti la pathinin an ngai ru na ti chu na pathinin Daniel a tau chu alung hian na chu a hiat pi pi chu na tel pathinin mi him lung gel ha po gi asa wa hi pathin a he zingin ngai ru ti pa chu ni fe ale Daniel bung som chang som la khat na jong chun imu thai ki ro chui pi ham ti la Daniel bung som chang som la khat na hen ama hin ka za asejin wo ngai lu pen mi him Daniel kin na hi nga ka sei ding thu ho hi ngai phan chu zong le patien ding jang ke jin aji chu ke hi na hi nga dia ei hung ki so la hi ei ti aman ka za hi tin thu a sei jin a sei na lai jin ke zong ki ti hot in kading do tai aban jana sim da ta ti ha chu pathinen mi him te khoi sat na ho le lungim na wai pathina he pi jingin phas adon dinga jinga hi e ja chu i bei don ni khu zong le pathini ne ei ma he pi tu la pang jingi ti pai izil ro te Matthew bung som chang som ni la kwa pa som thum la kha chu kha bei lung se ta noi tan sim da lang na in sim ni on vasa ni peisa khat mana ki hazi lo ham achu ti wangin na pau thu lo win hi ti ho chu khat cha jang tu la halo ding hi na lu chung wa na sam jang zo siong sana ki sim su ke za hi yesin ki chahi win vasa sana tam ta sang anong lu zo ni ve amen na pathina ding abi hi mo hi amana man lu hi bin ilu chung vai sam jang lu siong pathian number a he su ke hi na amen ti ja chu tu khana ding a jong hi pathin hin mi him te wa hi ai mil khapui Daniel te khak lai ta bang na ta ma chu pathina thinga hi ho kita tai yung duty pa chu tu ne jil do no mentin a chai na dingin Bible ki ti hi hen mo ding ka cham po in pathinin Daniel thim gao zong hi Daniel thim gao thu ki sun ho zong si zong hi abon cha ka e ho ipin tha na ko ke ho na hi ichi video Christian mi khwa Israel ro di le het ti ma poi mo ta chu a hi hi chlo ba hi phat nu ngai ke thai ro hi ni ja chu mi tam tan ha sa zong le ti ha sa de ngai po in pathinin honest seeker ati na honest seeker of truth ti chu mi himin lung thing ta le gun chu da pathin thu he pathin thu di a ho di ngai hi tu chu pathin a de hi yin taw na puma hi habuk nge sei la bai taw na puma hi ibola i hola hi le pathinen thu di chu ei mu sa ding hi ti pa chu na ting ta thu zo se bon cha claim ti chu i ma zo se het mo ding lo hi ti pa cha hi e ji chun a kiting le chi sang hoi zo la kha zo in ji ro thai na di na bon cha na nga jing bin lam tu ne hi chi le son hi be zo se na bon cha pa ti na bon ta hen amen